osezulu nomhlaba wena wakhona emandulo namanje usekhona Shembo Ngcwele ngimema ngwini umile ngiyacela Shembo Ngcwele uthume ingilosi zakho Shembo mhle ezongithwala kulomango zingilekelele uNkulunkulu wokhokho bethu zingimeme qhamuka amasayidi wonke endlebeni zombili nangaphambili nkosiyethu nomhlaba zibe khona khona ukuhamba kuhle ukuhamba kulomango kuzoba kuhle ebusweni bezulu amakhosi asendlunkulu indlunkulu yonke abefundisi abavangeli nehamente yonke engcwele yonyasi uNkulunkulu wokhokho bethu angimeme Jehova ongcwele khulekele ubaba abafundisi ababeguqa kule ndawo ukuthi nabo bangilekelele nabathethwa bangilekelele ngiyabakhulekela nkosiyethu nomhlaba ukuthi ngibone indawo babeguqa kuyona bathumile ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi kugcine sekushelela ucamanga bese kuphimiseleka kanti usuyaphambene Izwi lezulu hallelujah
Manazaletha ingcwele ngithunyiwe ukuthi ngihambe kule ndlela cela ningibambise angicele obaba nobhuti nomama nosisi abangayigqoki le ngubo emhlophe kodwa abezwile ukuthi ebuhleni bamanazatha kusezulwini. Ngizocela ukudlula kubo kuqala ukuthi ngilekelele abafowethu ababatshenile ukuthi lapha ebuhleni bamanazatha kusezulwini. Njengoba ningenile ngamasango lapha enzasi sekukhonkiwe manje ngenxa yokuthuthuka kwebandla eqaleni kwakuhanjwa ngesihlabathini. Kufika indoda eyayifika njengani yakacele nayo izwile kubetaza ukuthi uhlambe uNkulunkulu yona imshumele ebandleni layo leziyoni. Esika mayifika le ndoda yayilethi inyawo ukufa yayiphethe ukufa okubili kodwa yayigodle kakhulu inyawo ngoba zazivuvukele ziqaqamba kakhulu. Kukhona kunye ukufa eyayithi makangisindisa uhlambe kulezi inyawo ngiyokuletha emveni kwalo. Yayigitshinywa yilwane insizwa-ke ezake zahamba emhlabeni ziyazi ukuthi umuntu uma egitshinywa yilwane kusuke kwenze njani emashiyeni asemakhwapheni. Yathi mayifika insizwa kacele yasibathaza esihlabathini yabathaza esihlabathini yabatheza esihlabathini eze yosofika phambi komnikazi yoba nani phambi kwakhe. Uma iguqile ilandela abanye zehla ukuqaqamba kwenyawo yathi yazibheka inyawo yathola seziboshile. Ingakafiki lapho yakhona ukufa sokuliwe isihlabathi sokungena phakathi kwalo muzi njoba nani ningenile. Yafika Jehova sayibonga nyanga ezulu yathi ngiyabonga baba bengene ngiphethwe zinyawo kodwa seyiphelile. Yagoduka nendoda yajika ensukwini ezilandelayo yabuya yathi sengiletha ukufa. Yayisinethemba lokuthi lokhu kufa okuyiphethe okuhanjwa izilwane sokuzophela. Yangena ithi le ndoda ngathi ngigugile ngafikela ukuthuluka okukhulu ngoba nami ngituluka Thuliso umango. Ithi ngafika ukujuluka okukhulu ithi ngazesula ngathi ngibuyele eceleni ngithi hayi naku ukujuluka ngafika ngathi ngiyabheka ethawuleni azisabonakala izilwane. Ithi ngahamba ngaJehova ngabambabazayo ngafika ngazibika ngagcina ngalelo langa asiphindanga zange namathela nenyawo asiphindanga zange namathela. Yabuya lenkosi lensizwa yakhetha inkosi yasebuhleni ayiko nkosi. Yasilanda ibandla layo ekade liphethe yeza nayo lapha ekhaya yagcina sewumshumayeli waleli bandla. Njengoba ngigugela nje ngigugela ukubabaza unibabazela ukuthi nifike ekhaya zonke insizwe zizophela. Kodwa manje kwazile ukulandela uzohamba kwesinye isikhathi
ngifike uJehova mangiphile lapho ngizofika khona bese ngibona ukuthi yini ezodala iphele insizwe, yini ezodala zingapheli insizwe. Ngiyakhumbula phezu kwentaba omhlangano khuluma ngohlamba ngakithi maNazaretha. Ufika inkosi yakwaDuma ilawulwe uMacele owakhelene nayo inkosi yakwaDuma ibafika uthi kwakuliwa kakhulu ulwimpi amakhosi akaDuma akelile mabili washaya isigodi abuye ashintshe ashaye newodwa. Umkhululi wethu sinanza kwesinye isikhathi mawuthola ithuba ke uyibika le mpikishelo ubuze inkosi ubuphushela bese imiyalelo wephezu kwentaba omhlangano yahamba inkosi yagibela phezu kwentaba yathi mayifika phezu kwentaba yafika libika usizi lithi uJehova umhle uthi ndabezitha ake uhlala ulinde, ake ungagoduke, ake uhlala ulinde. Yasihlala inkosi yayingakuhlinzekela ukuhlala phezu kwentaba kodwa yahlala ngoba kwangena izwi kuyo. Kwase kufika-ke okufika enkosini uyabona lapha phezu kwentaba nali ithempeli lenhlansuthi mawusuka kulona wehla uthi kunendlela ethi lapho kuhlambuluka khona yathi nje kancane yasisonga imboza yasigoqa yagoqa yakhipha umenkise yathi yalayitha kwakhamuka igwababa lakuthi shwi lahamba nawo yasithula inkosi. Wafika uNembeza yakhuphuka yaphinde emuva uyayibiza uJehova uthi ndabezitha kwenzekile ngithe hlala ulinde wenze njani? Ithi inkosi mayisaqala ithi yalanda kodwa ifuna ukulanda kahle uthi he uthi bonile uthatha ugwayi wakho ngibonile inkosikazi nomhlaba igwababa thatha uthi bongelona igwababa kuyimina mina ngisebenza ngazo zonke indlela. Zibike wena uya inanza ukatika enosa baga bongasilwi kwababa okuyimi akupenywa lapha ekhaya kusemndulweni kusezulwini akupenywa lapha ekhaya aphuza utshwala. Nkosi yamakhosi kushinda bezitha uthi kamase kufika lapha emkhulula khona uthi ahambe usayilamula impi uthathe idukwe elimhlophe uyayinika inkosi uthi ndabezitha lothi mawehla bese uhamba okhalweni uhamba usakaza idukwe uhamba uchitha ngedukwe uthi ayiphele impi
ayiphele impi, ayiphele impi, ayiphele impi. Uze uyofika ekhaya kwakuyiphansi, kodwa yenza uJehova wenza sengathi uyawazi umuzi wenkosi ukuthi uhambe okhalweni uzofika phansi. Ngempela umuzi wenkosi wawuphansi. Yaphela ngaleso sikhathi bayiphinde langaba khona. Hayi ngithunywa ukubabaza. Ngiyababaza ikhonze ezinhle. Ezweni lakithi kwafika uShembe nangu phambi kwethu. Kodwa ngaleso sikhathi wayebizwa ngomqali wendlela, ebizwa ngeNcwebu. Wafika wayenza imisebenzi, bambona abantu abebethuka kwesinye isikhathi mayithi ngizokwenza ukuthi wakwafika emzini wakaKhambule, wafika kushona ibhungu, wahamba wabuza abantu abamkwenze njani umbiwa, bathi ngihamba umfana wasengena phakathi endlini lapho kuhengwe khona. Uthi ubani igama lalo mfana? Bathi uSigebenga. Uthi thina boShembe sesambiza sesamshintsha zethu Lazaro. Eqala ukusebenza uthi wena mama hamba ubeka amanzi, wena mama hamba ubeka iphalishi. Wayebeka ladlunga ngokukhulu ukushesha lezi zinto, wamemeza wathi Lazaro. Waphinda wathi Lazaro, wakhwehlela umfana ngale komkhengo, wavuka abuya amanzi, wamthatha wamgona, wamthoba, wamgeza, wamfuza iphalishi, waphila. Uthi kama senzile imisebenzi eminingi engangale nangaphezulu, uthi bantu abami abantu sebembonile uthi hawu uvele ezulwini. Mhlawumbe ngale ngiyakhonza ezulwini. Khumbula isizwe sakho Nkosi wehle ezulwini uzosikhanda samanazareth. Sikhumbule Jehova oyingcwele. Sisizwe sakho. Sikwela umhlaba wonke sakho isizwe samanazareth, asikhumbule. Singaduki endleleni yakho. Kodwa ushilo. Wathi ngiyethuka. Heaven.
uzosikhanda ukuthi sibe yisizwe sokuNazaretha. Uthi wayefika ngelinye ilanga wayefikela emzini wakaShibasi usokhalweni nje kancane kanje bese uthi ngaphansi kube khona ihlathi. Uthi wayefika ngelinye ilanga sebeyabuya batshenana bathi inceku yenkosi isifikile kaShibasi. Base behlangana kuyo. Ithi bantu aba sengifuna ukunika ugcobo lasezulwini. Funa umbhabhatha nozobhabhathisapi bakhomba kude. Kama kilometer isithupha indawo yehlika. Uthi abantu abami ngidlule khona. Igama lalomfula kuthiwa isemzungu. Uthi angidlule khona abantu abami kude kakhulu. Thatha nampini namafosholo sishone la ngezasi. Kulo ngothwa ngakithi. Base bawathatha behla kancane bangena ehlathini behamba belibhusha uthi bantu abami imbani la amanzi engizobhabhatisa kona isizibe engizobhabhatisa kuso sila baqala lahla ngaphandle bamba nje kukhona insizwa yakaShibase iyakhuluma nenhliziyo. Khuluma wena Angu Tia sasibonile impela imisebenzi yakhe kodwa waziwadlala ngathi-ke namhlanje. Mina ngikhulelela ngingumfana akaze kume ngisho amanzi ngisho lina mangena inkomo zingena la ngiye ngifike ngekho ngisho amanzi ngizishaya inkomo ukudla. Namhlanje uthi kuzovela amanzi baqhubeka ukhuluma nenhliziyo. Mhlawumbe nakuthina nje sikhona ukhuluma nenhliziyo yakho. Udiko umkhumbi lezulu bhala usuku nosuku umkhumbi wakho base bahlaba uthi abantu abami bengakahlabi uthi abantu abami ngizothi manimba la kuvele ilitshe nilikhiphe nilibeke ngaphandle kuphinde nimbe kuvele elinye wabala zaba isithupha. Lavelilite uthi mase kuvelele sikhombisa abantu abami nalo zoba khona kodwa ningalikhiphi ngoba yilo esasekela umhlaba sinobaba mhlawumbe mdala wapha umhlaba. Namhlanje likhona mangikhulekile ezulwini ngikhulekela ukubhabhatisa abantwana bakhe ngifike ngime phezu kwabo. Baba umfundisi ungesinako ngibekwazi nofakazi yakhe ngane ngayizo yathi ngokhuluma indaba ngoba nofakazi aphuma lamanje kwavelele esikhombisa aphuma amanzi abheka phezulu uthi mntanami Shibase bowuphikisa bani aseqalazana amadoda uthi lalela-ke hambe eBhekumesiya ungangokusuka la uye eThekwini mangikala ngamehlo engqondo. Unyaka manje hambe eBhekumesiya ufike ungicalele uMakhosana umcefu wami ubuye nawo. Yaqala lempeza. Babona manje ilanga kade kumbiwa kungenzeka ukuthi ilanga seliya ngasekshoneni.
kodwa yakhala insizwa yazofika eBhekmesiya yathi mayifika eBhekmesiya yafika yacela umqephu kumakhosazana ayinika amakhosazana yabuya nawo athi mayifika phakathi kwalomuzi kaShibase yafika akuthulekile kutheqa ayikoni ngisho umuntu egcekele kodwa ilanga libalele yasicamanga lensizwa yasingqongqoza lapho kuhlala khona uBhombela yafika ngqongqoza uthi uBhombela ngena mntana yasiphusha yangena hawu ncebe yenkosi nilele emini kangaka hawu kusemini mntanami uthi kusemini kwenkosi uthi akaphume mntanami ubheke emnyango uthi kusemini wathi uyafika wafika kumnyama noma uphakamisa isandla awukwazi ukusibona amen bakhuluma naye khuluma inhliziyo ukuthi akamthembe ukuthi uNkulunkulu noma yinini okakushoyo ulalela izwi amen lapha mumva kubakhokheli bahlela kamva akanoma edlulayo odlule noma ingalwa uba umkhokheli umbokazi bafika ngixoxele emakhaya bathi nomkhokheli umbokazi wangale kwathukela uthi besixoxela sabakhokheli uthi lihambile ngayesizibeni lesesibatshazwayo sikaShembe umsebenzi kaBhombela uthi ngathatha ingane sahamba sayakhona kulesi siba esikemampondweni noma eNingizimu uthi sathi masifika ngifuna ukuthi ke khonze ezinhle mawubona unyazi ngoNibhombela mawubona unyazi bona ilanga mawubona unyazi bona inyanga yezulu mawubona unyazi bona uThixo uthi mayibaqoqela uthi ngathi sihleli simile esizibeni anoma bakhala bathandaza yini indaba oyiqoqelwa ibuye ithi kancane wakabheka esizibeni wabona ilihlo lisho nje one eye uthi walibuka uthi walibona lelihlo selinobuso wabuthi uBhombela esibeni kodwa ngifuna isiqoqo sendaba ngoba ithi inkulumo yami mwabona unyazi bona uBhombela base bawakha amanzi bagoduka baye ekhaya mabefika ekhaya uyawathatha uwabeke ekamelweni ngelinye ilanga wahlala insukwana wezakhuleka indoda egcekeni wayibona le ndoda ihamba nonkosikazi ihamba nenkosazana ithi le ndoda iyabonakala inkosazana ukuthi umuntu ongaphilile kakhulu ithi le ndoda ngithunywe ilo Shembe okuthiwa unyazi ungithuma kuwena uthe uhambile wawulanda amanzi emampondweni ithi icela ukuthi la manzi walanda emampondweni uwaphusele ngane izophila lengane sesihambise enyangeni sayihambisa kodokotela akubonakali lutho zibike wena kuye mina ngizama
ayikho. Kodwa ngifuna ukuthi lapha umkhokheli ubona uBhombele manje. Kodwa ngapha ufika uNyasi. Yilona lasukuthi ubuye namanzi. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga uJehova wethu uThingo ehambile wakuso lesasiba uthi mayifika usikhombisa umsebenzi thina sasinawazi uthi mayifika kunehlahla ngapha kunesihlahla ngapha uthi mayifika phakathi kwezihlahla uthi hayi sithempelini la ubheka phezulu sithi siyapheka kanti nesihlahla esingala sibuye sathi babuye sesingathi esingala zathi zahlangana phezulu uthi ungikhumbuleni icathulo kunona befundisi ngiyambona nje umnye nangu ngibhekile wakhona kulawo befundisi bathi hawu baba uzohleka umeva uthi hayi nina wenihlazi ngani wafika wakhisango thina kade singalazi ukuthi la kunesango kodwa ngoba wayekhona sasakhiwa kuye uyazi wonke umsebenzi thina sithina eqala uThingo ukufika la kanti uThingo umsebenzi wakhe ngoba sibe sithe kancane wathatha amanzi umkhokheli wabuya nawo wayiphuzisa ingane yakhushukelwa ukuthi angathi ingabuyisa ingane wabuyisa indishi wayibeka yakhipha isela ephila weza yayaluza ingane ifuna ukuphalaza yakhipha inkalangala ephila ubani lo mnazana uJehova amen uthi litshe ngesesikhombisa ningalikhiphi ngoba yilona esasekela umhlaba sinobaba athatha lamate asiwomzini wakhe waselethezini ngiyakhumbula nami sengikhulile sekimfana nje okade oqinile bakwafika indoda yakambandlwa yafika le ndoda yambandlwa ithe yahamba kwase kuba khona hayi ngizothi bayishaya ngelumbo kwase kuba khona into lengawula ngemva iyafika kunamakhosazana ayibekiwe ebekobhombela ehlala khona egadumuzi uthi mayefika ayabuzana lamakhosazana yakakhambule enye yakakumede emthandeni ebukhosini yeah ofike edokotweni ukuhlela hawu abuzana kodwa sokwenzekani zipha bakuzipha yasemakhambuleni sokwenzekani zipha ayisekamanga uBhombela wewashiye lengubo enhle aseyithatha afika indlala phezu kwalamatshe ngoba kelile ayindlala athi bathi akeze simthandazele bamletha bakubo bafike bamisa kulelitshe bamsukumisa bamisa kulelitshe bethandaza amakhosazana amisa kulelitshe wathi uphuma kwelesithupha yayingasekho ibongozi amen khuluma ushaya kodwa kwethu ikhonza ezinhle ukuthi njengoba sidla kulomkhumbi ogcwala usuku nosuku usifanele siphathe kahle amen nami ngiyakhuleka ezulwini soloku nje ngakhula kuthiwa gijinywa leli bandla kuthiwa kutatazelwa kuleli bandla kuthiwa kuyathandana kuleli bandla ufika insizwa ezweni lakithi esakethini yakithi la ngikhona iphuma kwenye isakethe izosebenza umsebenzi kaNkulunkulu iwumshumayeli bese sishayisana kule thempeli bese ngithi hayi mina ngumfana wasekhaya ake ukhulume umshumayeli bese akhuluma umshumayeli kukhona indaba engiyithathayo endabeni zakhe uthi abazali bakhe omnye wabazali babo wakwababiza wathi azani labantu abami uthi wase ebaxoxela wathi bantu abami uma nifuna ukuthanda ushembe emhlabeni nasezulwini ningabokhuluma ngegama lomuntu
ungasuki uhambe uye kumkhokheli noma kumshumayeli ufuna ukukhulume ngesono somunye umuntu. Ungasuki uhambe uye kumvangeli uye kumfundisi ufike ukhulume ngesono somunye umuntu ombone senza. Uthi bantu bami ngiyaneluleka uthi ngeke ngahamba nenkosi inyanga yezulu ingibizisa ngishayela imoto ithi yasingobola inyanga yezulu ithi hey usibanibani hey wangakwenze kanje yaphinda ethi usibanibani ukwenze kanje uthi bengibele ngihleka uthi kodwa siyama sesibuya uthi yaphinda yathi usibanibani usukwenzani menza kanje uthi nami ngase ngisho uthi yathi hawu kanti nawe ufana nabo ukhuluma ngamagama abantu ungabe uphinde ungishayelele imoto. Kanti nawe ufana nabo ngase ngiyakhumbula kwakhona insizwa yakadlala eyayingivangeli yayingiguqe kanje yathithunyiwe la inzasi bayaza abadala umvangeli udlala wathi eguqile uthi ngelinye ilanga ngathi ngihamba ngiyogibela ibhasi uthi ngase ngiphosa amehlo phezulu mangijika ngemva kwebhasi uthi ngabona insizwa ezazimnandi kakhulu esikotshini. Uthi kwakuthi maphumula ulayini wazo kuye zonke ishwele eyilapha zizohlala phambi kwesaba. Uthi ngathi ngiyabheka phosa amehlo phezulu uthi ngabona ushunqa intuthu uthi hawu lesinsizwa senza nje. Uthi ngase ngicamanga uthi mangingena ebhasini angizuye eback seat noma ngaba yisekho indawo ngiye lapha. Mhlambe mina mthetho nje ngangoya ngigijima. Uthi ngase ngifike ngima uthi kwasukuma omunye engidabela wahlehla wanginika indawo ngoba ngangafuni ukwazi isono ukuthi sihlale zazi ukuthi kazi isono sazo. Kuba ukwazi isono somuntu. Angikhulumi konogotshiwe usuku umuntu eze kuwe abantu bagotshelwe afika akhulume ngaye uyothi noma uguqe kanje uqale ukuthi uzothini noma ngabe kufika inkokhelo leyo nkonzo ngoba wazi ukuthi lo muntu siyasazi isono sakho awazi ukuthi uzothini. Kubi ukwazi isono. Ithi lensizwa bantu bami ningalinge ithi angikhulumi kona kuJehova uthi uhambe kuJehova ufike ukhulume ngegama lomuntu. Shamba ingwele nami ngiyazicengela ezulwini sengathi ungangenza ukuthi ngingagijimi. Sengathi mangenza nje ngihlale ngisithothobala kodwa ngazi noma ngisonele kodwa ngiyathanda ukuba isithothobala. Angazi ke mangesona ukuthi ngenza kanjani ngibe isona. Angathi abanye sathi sikhuphuka selabeni ngithi ngoJanuwari noma yilo lapho baguqe endleleni bathi owaphi umfundisi kabuthi kanti ngahle ukhona eminyakeni emingaka eyakotheli khona bangakazi ukuthi owaphi umfundisi. Khona kade kusandukungibuza manje ngiyajabulela lokho Nkosi yezulu nomhlaba sengathi ngaqhubeka kanjani khona basandukungibuza manje bethi waba nini umvangeli wena ngibe ngazi 17 years umvangeli kodwa ngoba ngithothobele kumnandi ukuthothobala khonzeni kodwa kumnandi kimi wena qina wena mangithi kumnandi ungathothobali qina wena ugijime uma kuvuma kanjalo kumnandi kimi. Nkosi yezulu nomhlaba shembo ingcwele ngiyacela uNkulunkulu wokhokho bethu nesizukulwane sabo kuze kuyofika abantwana bethu kuthi ngaphazami emsebenzini wakho. Yazi ukuthi usuku olukhulu
lwesabatha njengoba umkhumbi wakho Shembongcwele ugcwala usuku nosuku. Sonke siyafisa ukubona Nkosi ezinomhlaba. Ngiyacela uNkulunkulu wokhokho bethu ukuthi la ngikhulume ekade ungakuphathisanga ingilosi. Uwe wedwa umthetheli wezoni nami ngisoni sakho. Ngicela inthethelelo Shembongcwele. Ngikhulekela obaba nobabamkhulu nokhokho. Nomana nokhulu nokhokho. Lapho bekhona abadala nabancane. Ukuthi lapho bekhona nababhathiwe nababethakatha. Awukho umndeni ongenawo umthakathi. Ubageze Nkosi ezinomhlaba. Usiphe nendlela Jehova oyingcwele zokuthi thina singabalela kanjani ukubageza. Cela Jehova oyingcwele ukudlula nje kutheni lutho uthiko emzini wasempumelelweni. Thina boShembe uma ufika kithi sikunika isibusiso. Uma leso sibusiso singasebenzi ubohambe uyobheka emsamo wakho. Ngoba thina boShembe siyakunika isibusiso kodwa umsamo wakho mawungekho kahle ungawunakile. Ngase ngiyakhumbula ilanga lamalanga lithi thina boShembe uma ufika kithi sibuze kulabo bakini uthi nangu umntwana wenu ecela ukuthi simnike yini. Bathi ungamniki akasenzeli lutho. Mhlawumbe ufike nje ukwazi banikela. Angisakhulume ngotho ingesefungo. Mhlawumbe la nje uzokubiza umsebenzi uJehova njengoba ekhuluma umfundisi ethi isimayo mhlawumbe awugcwele sefungweni. uJulayi kawukho ngoba nomshumayela umphiwe nomkhokhela umphiwe. Mekubuza uthi nginikele edolobheni uthi nginikele ekhaya. Jehova oyingcwele ngicela ukuthatha umsebenzi wasezulwini ubuyisele ezulwini kuJehova kade ngithumile. Baba cebelile Shembe oyingcwele. Siyabonga amazwi amnandi ophiwe umfundisi wenkosi Inkosi ezibusisa. Izovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 24 124.